O te mata utia whaatulou lo tau pa ia lo tau pa manu Samoa le nei fo'i a fiafi mātang o fie i oe ua tau pa te ele angare leo lo tātou ma te isili le langi ia wao le fo'ua mai tau atu wa ato tu pe le whawhau lo nanga le lei le u tātou au lia le nei fo'i a matanga o le nei fo'i vai aso nga fua le nei a matari ai tiu te mawhaiva ia bese fo'i le tau tua whaau a lau Blue TV po lau Moana TV e meisore poro kalame whai u fo'i o le nei aso a o le aso nga fua o le Tautai e male manuia, Tautai e male malo whaiva o Samoa. Ia, whaiva fo'i o le aturu, po whea lava lea e wheta aloloa iai, o whea lea e te utu vai ai, o whea lea e te tautu ai, iso o se tafore ke lope, malo le folau I langi ma, mana tu le ua to I tua apolima, ioi. Ua mawatu fo'i le nā tuava I le weekend, sa whea ngai ai, io nisi fo'i sa tautia, whaingo kou ao I le weekend, ia ere ngā lea. O so tātou tunu I Samoa lea sa fia ngai e polo fia ngai pea matulanga ia inga manono tanga o le level 3 ia ono le tulanga o le wha mai o le uto ai tau nuu ia I lau ele o Samoa e ui ele I wha pea ua pepesi wha lau I tele peitai e sili lava le pui pui ai lo le tau toko fitia tau o ona foi le Asiata le maru le fo se mai lunga ia e tau tua ma fa au le onanga masani fai pea o fo lo fa ma toi fa felo ia tu lo tau pa ia lo tau ma manu feo yo le tala le lei mo tau fa le tua so se fa fe ngai nga tau langi po fea lava le tafa o le kelope o lo e maua mai ai le nei o onanga le taimi le fo ile nei ia po so se taimi wai ma fai ona uma tu sila iai I lunga o penga te fai langi lunga le YouTube pa me se fo le tatou Facebook o folo fatu ma fa malo atu le tutua fa te talo le wa e fai vo Samoa ma manuia a matalia le dei vai aso tiute ma fai vo fenga ai fa te tele la to foi nga fatausi ia tua asira sina la to lo o tu ia mo banga ma talo ma puno wa ile tua wa fai va ia ma le fitalo lo ia so tanto o tuno o tiute ma lo lo foi ia ti o toni so asia si mai to lo usila Australia fa filo ia tu proclame a fe la ia le wo ma pa anga I lungo le tatou proclame le vai ngo le fiafi wo pa anga mai le tatou Tautai ia ma lo la vai atu to fa talo fatu ia se fa fe nga pastor wita fata me se fo el fretua melody me se fo yo to mo le kalesia nesi o feo yo le tala le lei io o wo fa pe me se fo ila to o le Pacific Leadership Forum io le nofo a fa nga so tuli ai o lo tou fono fa na fanua ia ila tou lo I tonu o le fola lea tai o le Pacifica ia mai to ina malo ia mai se fo io tai matanga ruenga fionga I sea fionga I patele o folo fatu Asiata mo o tou le vanga fiafi ai le fa solo na nisi fo io lo faanga mo o tou le mai mo mai like love and share tatu proclaim e fia toi mo le to lo faanga ma fa manuianga o le ono surva le lima tausanga o le tamama tua ia avei fa ma vaenga solipo le sa fata no ina la stona ina te dei na Alexandra Park I Green Lane ia fa manuia tu lo ono surva le lima tausanga mai se fo io le no sa moli mawinai fa manuianga le tu lo soifua ma losi lo foi ia ma malo loina le soifua fo le tamama po le fionga ia fa soia vai ane foi pa I o le tuia tua fa no fo lo to fa le tua fuatanga fa le fioli am tua nai me swafa mai se va le to mo upu ia to sale o mo ia o tama foi tau sanga portele e wale ulu na tau to ngia ia tua fiole ia o le tama le malo ia mai se foi le fio soli ia nga te ile ia o le tau fia tai ai ia ma le mamalu la foi ia sa lo fata ma sa le au mo po le fionga ia tuala masala ia le sa fa Tautai e le fionga I le aloli le fionga ia fe pule I semi ia tam ma tu fo le parliament ni na ona po ia e sa ia tu I matangiolo ia tai matali fo ile aso wa le fa mo le fionga fa so ia mo le toelo faanga me se fo le fionga I le aloli e pule I mo le tu le sene o to uma lava ile nei vaenga o le afiafi ia me se lo o to uma le mai mo mai ia lau sunga lau fionga le te sisila mai mo le tolo fanga mo uto fa o tato proclame ma o le tato wa no le fionga le minister leo mo fre pui le fionga Faualo a wani sio vaenga ia na tula I mai Samoa a o halo I le lockdown pe a foi mai ai le tato
fa'asalong fa'abusiness nei. Tautai voucher is one of the most convenient ways that I'm finding now to do my shopping here at Farmer Joe, and my sister just sent through the voucher on my cell phone, and I just come straight to Farmer Joe to do my shopping. Ole si tulanga petusili ole tau. Ole lafo me ole pepa tala oloa. Ona whaangale whaatau ai oloa e au ngā mole ainga. I think it's really convenient for families overseas if they don't know how to help their families here. Then this is the perfect way. Mai ai la sosa, sunga pua tau ai lesia sosa. Ni fia foi sawe mo mawina ni foi au nang fo ala mai le talo for voucher. Ila wana fa akau ma me te mga ai ile voucher. Tai mo le talo pa voucher, ua maua le apasu se o fine. So se paro loa fa ingo fie, a me se le tfelu ai mala telefoni. Tai mi uma. Ai lo le lafo merkes, ona ino le tamao le ainga. Fa te tu lava le talo for voucher mo le foi au nang fo fa tai. Ma lo la le tampai. Pa tai talo pa voucher. Teki talo pa voucher. Hi, my name is Sora and I'm from South Auckland, Manukau. I attend an Auckland Girls Grammar and now I am here at OCA. My dream is to help Pacific Islanders build affordable homes. I came across OCA on Facebook and I saw that it was more hands-on. Now I'm here, gained a lot of knowledge, gained experience on schools. Something I was amazed about was the floor plan. Once you build and then you look back at the plan makes sense. So that's something I learned from OCA was how to read a plan. O te toi whaatalo whātu Samoa I lau mai mua whaafonga re nei vanga o lea whia whiri tātou programe masani. Ia, peino u whailoa fo I le amatanga. E ile tātou whaatara noanga whaapitoa. E le nei fo ia songa fua. Ia, wailo toi pō malai, li tūlanga fo I olo whia ngai masio tātou watu nuu I Samoa. Ia, o lea so fo I lea so muli lea antoa ma ia so mai tūla. Whaatūla ngai no fo I leo le lockdown. I tono se o tātou watu nuu. Ia, mawai fo I leo se tūlanga I se whaalau I loa mai le whionga tama I pāle mie se taimi. Ia, tu sai fo I o se tō whaai. Ai peitai, o te whia whailo atu. O leo mawari tātou whiso o tainga. Ma le whionga le minista o le puipuinga o Samoa. Malu o le malo, minista o leo. Whare puipuia me sora unanga tine mu. Mana tōfo. E o oloi mengi o whaama ima mea tau whaalawe lave to tope. Mo le puipuinga. O re vaenga le mua tū I lumo le front line. A tātou. So I fua maloloina. Ai ngante lea. O le matanga ruenga o leo. Te whia whaafiloi. Le pale mai o le sa folau. O le whionga I le li minista o leo. Le whionga ia Faualo. Tau ili le fau. Ia po le talenga le matua ia fau. Harry Schuster I lunga o le proklame o le Tautai I le nei vaenga fo I le whiafi. Whātalo whātu I lau whionga I le minista le nei vaenga o le tā proklame. Rafala wa talenga Asiata. Alo lange mama so fo mo nei a tai fo ia alo fo le patalo fatu fo I mo fo lo fatu I le pa ia man malu se tatu atu o lo multa ima mai mo fa fonga I lau pokalame. Talo fa Samoa. Ia, tāte tau whai whaatalo whai leanga le leo le tua. Ia, whamarulu I lau whionga I le minista o na uatoe vave su e atu sina vanoa le neia songa fua. E se mai ta ua lava so tofi masani. O na wau manatu. Se I kausa ili po mai se tūlanga I le puipuingo so tātua tunu. O le mele iai. E ngā onga ngofo fu e fafu. Ai pia kauri alo ka kingo I sau se kala whapea. Ua moku fo se ioi. Se maula I fafu. Ai me se fo I o le tūlanga I le siama ua pepesi. Oi ua le wa tau nuu. I to tonu se tātua watunu. Ia ai whaanga solo ia na ini so whaafisili o na o manu fo I lo taimi lau whionga I le minista. O te iloilo le taimi mua le ua tūlai mai ai se lockdown. I to tonu o Samoa. Talu mai ona manu le nei whaamai mai le lua tausanga ni talu wai. Ai se I whaisau noanga I le nei taimi. O mai le tūlanga I le lango le tunu ma le usita ia fo I nisi. O tūlanga I tau le nono tanga wa I tātou I Samoa I le level 3.
Ia fatusa i le tau mawhainga si o tau mata ngā luenga e tau puipuia le ula vavale le to'atelo le atunu whamore lau fionga. Alo Asiata, ila wa mai taula i mātou wa pitonu i ngautai mawala. Mai tau ina le usita i o tangata i le tau sanga hoi le mele le lockdown na tunu atua. E o ai le wheo ai hoi nunga wan. Te le wa ai sisi o le mātou pitonu o wheo. E mese ala nafi hoi o mantua nafi o le asa hoi le faito na e ma ave to na ia a fenga i ol mato ole wala le teno foi le ka le sia mamo e foi le ka le sia Assembly of God i man mato ka le sia católico ia le ai mse la so ato no te lo po te vai o fa lo isi le na fa la na foi na lo i alta sanga o ni fe ma ano mata wina sa asu le mato no wala fa ia swa vai matani o mu ma tulang fa pena ia ele la stra foi le fe ai tata ave me ai fa fe ngai ngai ma sa vali le sil fa le sa la sa mata wina la ele mai ala le fa filiono la stona ia no fa nga local pa no fa le ma fa tali po le ia ngole o lockdown ye o tau masani na paule tulanga na foi na vilia to le mtanga lunga e ina tanga tau wangalo Talai ia o le ala sa tano hoi mana fingor komsina lo ia le sa fotu ia va ina tanga fa tanga ta vale na yo le wana tasi ale me o le sa tala luso fai Tulali per Talai al dato malu le fa mai totu ia mai si fal mai lai tua ia lo faina mo wai Talai le la sa fatanga tanga lo ngalo lo ia na tanga ta ia o fa Talai pe na paulo tulanga na bili mai na isi tanga ta fa afso ta i mai wa misi na tala fa ia la to Talai am na mia ia la to Talai Ma lo fa tai lo fionga le minista i lea vaenga wa e fa manino ia ele tulanga i lanto ia walanga o inga vevesi kulanga fa benei ia e makua e mua fo ilele ona lolofi tulanga o tau maftanga ia fa tau no ro fale manatua o wanga lo kala vai ko inga malo matua e le fa tai fo le tofa tu lolo to le matanga luenga mala wo fionga ai na magua mai ata i Samoa le sona na fima wa matua e la tona po e mai ata fo i o mangahala o le taulanga vaenga e tele na pisi le fo i e sirisila mai malo tunu le tua tu lungo le ta prokalame wa matua i ngao lava mafifi le mu le ai manita vale feo ai o le ana tau manu mai ai nei fasisi utala e foi ele la vanga foi le ke ele kui na ya tatou ai me se foi ola tu foi fina ngalo ma le tau ma fai lava foi e fali lo la tau ya te tau ela le feo ai e fai na esa no ile ma ngale la ufio ngal minista Taya já tá você ole na le Italia Silvia pa tu o langa na o ele sto na ele I fatino ina le lockdown na mata wina ia pia I faloro ole tumore o pisia tu lo ile me masan to te la tanga mai fai fa tau ia te vai to fa tau le fai o fa tau nga o ile ta vai aso le ta fa tau tanga le sama me fa pena o vai ngala na ia le stona a le la na suilva inga no fasar tapurto mo fasul valu to la tapurto feo o le malu le tu ia sa fai fo tato lockdown fa pe mo pela o tulanga le tau lai lo tangata ia tulanga e ia mal meta una fai la tulole le polo inga sana to felo isis aja tale pero se popolenga le o tangata ia anti-vax o le a vele ma tulanga hoi le ele ato to ai le ta penanga o le tamo faia me uma foi le ta ofio malanga mai fafo ia siaki foi ia va ai one ese sa o ye le fama ai la wa mai tau o puinga sili ai o ye so se tunu ye mai tau o le tele o tanga to le tunu tui o le paulo puinga wa le upu foi
e tamu fai au ne yo fa ma ele tu e tamu fai le mena ele fa pe guarantee ele o mai fa mai le nga tatu tanga yes tasi ala wala fa na pui sa la posena le o mai fa mai au ne to sa se va au ne to sa se va le io tu ranga le so fonga le temni o fa ta yo o le mena o le silo la sanga yo ye o tamu fai le ya mo le petulanga ia tatui uma le tagata e tatau ona tui ave e saina i tata hoia tata matua o le talafeagai le tui pe ona fautua mai foamaʻi ave e sei ma le ia nai mataʻi ia e maitaga ma tamaiti laiti ave ese loa le vagana o isi la tagata le ia ia tauloa la na tui o le paua le o le sia ua o le puipuiga lona lua le o iai a le fa'anaonaoga na ia ia to tele le e tetee hoi le tui pe le o e fa'atino le tui ia lau lava ai o i la le ato ai tapena ile pe pe o mai fama o ile la ile o le tasi le va nga la fa te tenga tai ia tai pe al mele tupu le fama i misela e to e langa to e fai tui o tuai ia mo tupu le mele o tele na tamati na mali o yo no tuai na fa alu pokala me te tui na se vai ngala Asiata le ia o ma fo ngo ia te lo atule le tulanga le malo fa'aftai tele lau fionga le minista o tantara noa i le vaenga le tūlanga i lātou fo'i o loo whaalia la lātou la vai ante tau le te i le tui ia mai se fo'i o iei ni ta iala mai se fo'i o ni tūlanga ni tapu o whataatia mai e malo ma le tūla fono la awa alua no neo leu fa marusia va mantou fa te ingo fa marusia tūlanga fo'i lo le whaali o lau pas e mawhaiona e alu tonu se fale ainga mawhaiona e alu tonu ni vaenga whaapitoa fo'i o tau iei se tatianga whapena i si o tātou atu nuu mo i lātou la ia ele o maalili e au tasi e whaile tui Papata Asiata ile taimene ele i whaamarusia stulanga hoi lea Faualo tele pa pe e au nanga i malo po le ofo i fale loa po no fo foi le faite no fa faite ale ai lau kare le faina ele yo la tulanga au te langona o se tulanga ya ona tanga i ona pole le sia wala fainte ti lo venga le una io tatu tanga te tauna tu e o fa tino le tu ila ho lava ye a fino nga va pe o tatu nga fa le kalesia ia ma tatu nga ho le fa va malo ya o te langa ina ma te le te tulanga le ai e te tau ana faise te fuafuanga ye a tali tonu la tanga tulanga le le awala fa ile mere o te vapsi no fa vapsi nga pe talfenga pe le talfenga le nga e ye umata to ya tau mo ela le o mona fa ile tui pui ia le la mul poka ma e avo o le o sa vale tulanga fa pui pui ai mo ele tu ya tau na tu ola ia tulanga ola tu le la fe o male le sa ni fa ma ia tirona ona mo le me tu ma wela fa ma i tono le tu mo se mo taimi ona le la fia ila tu pe la o se va ingale Asiata ia tata e tata ia mania lo ia tau tatu o fam pe tal fe ngai le ia lo manatu o pui nga hole mo le totel ia wa hole o se ele foi le mana o vinanga ho ese mai ele fa ilonga tangata le siama ele sa siama te tilo ele lo aya tau va pela le alo o aya lu risanga te siama e sa waso se sia lo ai mai sia la ele foi al tu pe la tu nga le o le pe o la uva ai e tau te tiro stunga i se tulang o la le sta pe nanga siri pe a fa pe e o mai fa mai a la e se tau ma fainga hoile ia mautu le tau fai mautu pui nga ia le tele se solo pe ona se vai nga na sia te tiro te ile mele tu po mai malo fa'aftai lo fionga le minista o te loa o tāpenanga uma mai sio vaenga i te saunoina o le puipuinga lava so tanto butunu ai mai se lava pe a ono sao i tua petai ona ita uone tulanga fata ita inga i le lape fo ina iai le puipuinga i le misela fatu sa tusa i le matua i te le o le sitanga wa iai le puipuinga Samoa wa leva foi
lua tausanga ova male lua tausanga o faata pena si o tanto batunu ia itu inga tai au fa pene le ua savali se fulu lima ia ilanto o le ua fa maonia wa o tanto lau fanua peita o le fa afsili la ya la tu I lau fionga e fa amanta me fai ona sa unola ua fionga ua matua malu pui pui le lei se o le fa yama ka warlo ma fa Faualo fionga le bingi sky me lenga so lai kuare li foi le lenga wa kuaru kalalanga kupe o ile pe te tau a wai pinga pau le o le tama ia vanoa e ono alu wai kamare kua se isa no inga wa ke le fia fa mautu I fina ngalo le to tele wa malu ka ko puipuinga o yai fo ile mtanga luenga wa ke ronga skula ki fe bi kaule taule e selo va ia resi ko kele tu lo wolan to tiute afta ia siata ila o mai tau e tele ale sona ho ia wa mo ho el tato tangata ile tulanga le puipuinga le fa ma ia sa ia tulanga ia ile taule avo ina sola mai ile quarantine ia sa e vol tulanga ho se tasi vo sa la tu break le quarantine au le tulanga e wa malua wa mamama foi tangata wa tu foi le ngaluenga o al tato vanga ho fa ma ile leo ma tangata ia ona ia faltan maloma ma Maota malawa ia e fa nga ho le quarantine o le wa nga ia tele sona wa nga ia na o fale ho le ma fa ina o so fa mai fa for pa to local pa ia tu male security fafo asia ia leo ia na pa ho la tangata asia pa pe isi sia mates ia na o fanga lo fa mai ia o atulanga ia tata fanga lo ia fa ali ima mai fo mai fo mai e fai umale to nga la e voi de Taipei o New Zealand le tulanga le Asiata wa malu ma o telefo le mala mo tatu tangata ia tonu o le quarantine tulanga le ile puipule o ne o mai ne sa mai se si pa ma le voi la o tulanga le ona le o tau mo runga tu le au fa yo numero tangata ia no malanga mai le vale le mai le Australia le o mo wai le siam o le voi la wa ngai le tulanga o sa mo I fetau ia I te mini tau no mai vale o le voi la quarantine ia le vaenga na pe o tulanga masan o le ala o te le ala le sona ia o mo o le fianga se tol tulanga le o le voi le si so tatu na sa siama a o me voi e tupu e nga voi e tau te lo ai po le tatianga puipuinga le ia pe la le mele o la e o manta pena ia isi vo I vai nga vo I quarantine ai le au vanga ia tau mai fa nga mala ia first responders atato leo la vanga le customs ma foma le vo la o ile to la vo pui nga ile e tulanga le pe la le mena le mai tau tu ia e tau te tala fa mo le to o no mo siam la no le pe na fa tu mo o siama po le a tato me fai e o ma songa le pau me fai le o me siam le ai se va o lo le se va le pau na va pe o le se la percent ia ele ma fai lana fai tana na mana o se la percent le nga o le ai o mai ia va o lo ia e o mai fo ia va le ho malu le tunu le to fia fo I mai se o tato tunu ia e o lo ma lunga le puipuinga Asiata mai o talo ia tu mau ia o io fi marsiam Malo fa jai ola fa fsil muli ono le tantai mi o ini tulanga me se ni so pisini si wale ole le mai loa o lo tu fo ile lafo ia lo ma fo ise taia o e ono fai lo mai ai pe to e fa popo pe ole a to e tu ilalo ile isi vaenga e mama mai e tulanga le lockdown ai o lo tatitia ni tulanga au la pe ni nei fa salanga mo fale o loa me se lavo pisini si ale usta ia tulanga lockdown lo fionga va tai Asiata e atu langa nai maulunga I sala ai o macha wina ona sa tato walu mo to nga lockdown ia wa mana ia mo sta ia tato ai au vai business e o tinga ina na ia to business ia e falo ala to matausi ile tu la fono e o hoi tato falo ino tu ile ia se li potio se falo lo pos business ina le alo ia tato tap o pala le fatalinga le fatali pe ile swinga hoile pe se swinga ile la fa o afo infected ia o la eta te loa te le mano en faina na ia ile
si o fai numero ai le to fits fu to le no mai il vale le mai Australia la sa ye uma la to no le o vale mai te le la no e no ye ni si a fio la vanga le to ai Paul ma ta wa le to mate mai tu le o ni ona ya ta to first responders pe ye se test pos il tai me e so nga muri le na ye se la to wa fia le suama siama ya le la fa tali le te mi le to wa so le contact pe ali ya i fo se va nga le positive se ya le se fa tali por la le fa yung o test ya fa ya to tanga luenga al fan mai Palo whawtai, ia, mori le ngang whamalo, mori ngang whawtai tele, e lau whionga, e le medista o o le puipuinga, o le saunga le mua siu tantou mutunu, ai mai se ala tai au whapenei ma taimi whapenei, o taimi e tau nunu i nai le o langa whaatua fuilele, ia e tau saun whaapole pole, ai a mau lava le tō vai, ai mai se fo le puipuinga, ia ai un te lo fo le ua mawhana whana le tō tele, mai se mātou nei o lo ia tunu i whafo, ia o lo susu alfa malama va ia tua lofa pui ngo so tatu tunu sau nong fai u fa mai elta fa ter nong la ufionga Aftaia siat aftai mole avano mato mo fie aftaia tu la uftalinga mole malu la fanga luenga mo nei pokala mole no pokala me fai lo to ino tu pusi tatu tunu aftaia tu le pa ia mal malu sa tatu tunu le folofa ma no ftalo mo so tatu tunu nei ia mato e mato pole fo ia o to i New Zealand mai se tunu mare yo tatu tanga o nei mai tau ina o tatu tanga tai si vanga le fai si maurungo o le tulanga o le afianga i fa mai i taimi i o ye le fa mai ia tau te no fo talo ia tatu no fo le ata puai mo tatu ma ia o nei afitele na yo tatu tanga ia fa pele manu fo i singa nei fa mai fa tai le lo fa me asa mo fa tai le tapuai mai o le wa mata va na masani na tatu tanga tai le pui ngole fa mai ia tau sia la o e o le mana e fai tu la ver ne no me fai le tu e lo fatele a Samoa lo va tu Asiata fa tai morta pokala me ne yaso ia va bena fo ia ori tele tu to taimo le nei a fiafi lo fionga le minista ia to mo sta taimi la so tofi pe a te tai tu lo so foi mo nei taimi lo fatele tu fa so foi ia pa so foi Asiata pa so foi Samoa ia tatu fa salong fa business ona foi mai la ia le fa wa tatu proclaim le tu ia O PacificEzy mawhaelo tupita i lua se lautala e whase fulu o sauni e le PacificEzy mo ana paanga. E lua se fulu whaelonga mo Samoa, lua se fulu foi whaelonga tupita i lua se lautala mo New Zealand nei. Whamole mole whaonga le tali fufonga au mai lau pasi e loa ai wa mai au na whai utui. Mai fautui na foi le whaonga o le F-Pass e tutongi e tupe whaamomoli pe a whaonga ina o tātou ofisai o Tara o Tahuhu ma mangele. Whaaftaitele Samoa le langulango i le nei tausanga ma ia maru i tele le PacificEzy ma le tausanga fau i ainga umo Samoa. Modi si whaamtalanga wala au le over se lau o tasi ono. Po le lua fitu ono, fitu wiva, fitu wha. PacificEzy o lau paanga mo tupe whaamomoli i Samoa. Tautai voucher is one of the most convenient ways that I'm finding now to do my shopping here at Farmer Joe, and my sister just sent through the voucher on my cell phone, and I just come straight here to Farmer Joe to do my shopping. O le si tūranga petusili o le tāua. O le lafo me o le pepa tala o loa. O na whaanga le whaatau i o loa e au ngā mo le ainga. I think it's really convenient for families overseas if they don't know how to help their families here. Then this is the perfect way. Mai ai la sa sunga fua tau e lesi aso sa. I fia po i sawe mo mawina nei po i awang nang po e ala mai le talo for voucher. I la wala whaakau ma me te mga ai ile voucher. Tai mo le talo for voucher. Ua maua le apasusio se ua fine. So se whanoloa whaingo fie. A me se le te wherua i ngala o telefoni. Tai mi uma. Ai lo le lafo merkes o na ino e leo tamao re ainga. Whaftea tu lava le talo for voucher mo le po i au nang po whaftai. Ma lua langa le tampai. Whaftai talo for voucher. Teki talo for voucher. So e whaatalo whātu Samoa i lau mai bonga le rivanga fōi o le fiafi le tātou programe. Ia, toi fōi mai ai no mai a tātou whaasalalonga whaapesenesi. Para tua le no whailo le vaiaso na te nei le programe whai o le tautai e mara tātou Blue TV.
se tasi fo'i o tamali o le atunu po alo si o tatou atunu o Samoa o loa o tauina i le aʻoga fo'i lea fa'akamuta i magele a le OCA Oceania Career Academy le fioga ia fuia vailili falefā le lana o fa'ailoa e iai ma le isi a tatou malofo ia o se sui fo'i Samoa o lo'o aʻoga ma o tauina i fo'i i le aʻoga fa'akamuta tufifia fa'ailoa atu o le ua pale mai ia i le lei fiafi ia le safolau o le fetalaiga i le tauso ioe ia ua fo'i to'oto'o vailoa le fetalaiga i le matua ia Tapusoa ia tulou fo'i pa ia o fa'asina ma salilo mai ava ia afai fo'u te talanoa le fa'alotu i fale lava ia o fa'ala ia fio mai le i aurualo ia me se fo'i ia tupu tausi o le itumalo ia tausi poipoi Tapusoa matui ia me se fo'i o le fetalaiga ia lagaia fa'atalofa atu i le nei vaega o le afiafi Faro fianga siaka. O e fai ai mawhaare me la me tole o lai. O le o malo lo kanga ka ko aku uare ao. Ioi. Kai u maua nei a no ka koe fai loa. Ioi. Lo mau lunga pela ingan masinga i rau fiong. Ai kan kong. Se yo fa fai loa i mo sa mo lo. Mai lunga le. Ia. Ka kanuanga ni. Alo Talai lau to fan tauso. Ia. Ka lofa sa mo. O pa ia mau sa fainka le au le o ia nei vaenga le fiaf. E mo te whaatalo fatu i le sio tatu atu no pele. Le ngata o mai ai o nai u se ia o yo nao. Ata lea le pa ia i whawhiangainga. Lo o nofo talo mo sio tatu atu no. Ia ai whawhitai o maua nei avanoa. Ia ua ma tatan noa i fwoi ma le awhionga nei a Asiata. Ia ma whai loa i fwoi ma se uso. Wa le wana aso ia. Le maua se mafitanga whapene. Ia ua tā ua nei a wanoa. Ia ua ma koe whai loa i ma se uso. Se ma lo ne. Ia se fo maua mai lo au. Ioi ka te whakalofa. Ia tautai ia ele i se ale ngoa u whai ngoi nei fwoi nei porokalame. Tautai ia e o tau whaiva. E wa e malo e manua e malo to favor alo fia au sa vita tu ngai fa ko di fa kelinga lo o le ia di e mesela le ka kia mai ro ko nginga le woye oh ja ja so se e formula welcome wa ko lu fale wa ko nga mga fai ai le ko lu fale ka le ia ai ono ole manunga le tautai mi ai mana tu le apa avelo ia tu langa ole tafa talanoanga se mai sa oe sa unoanga o le a se mafuanga ua e filifili ai e toe tausa ili a le ano fale o le whaakamuta e ala i le maua i le ngata ina maua i o se tusi pasi ma se tusi wha maunia. Ia e o le a avea fo i manga luenga tu mau e soifua ma fia ona. E se mai li nisi fo i o ngā luenga ma to mai sa whamanu i le atua i lau tofa. Wangia sa mwanga siaka. Mai whafonga mai sa mo. O ka ngu mai ngai le lua fesfulu. O ngofo i lo i pamstenof. Walu ka usanga o ia i lo pamstenof. Ar ka usanga ren ke ngai a yungi. Nga whamai lo ua finge makua ia kia. E mau ke mu mai ngai o kila. O whakura i lo ua finge. E kele a fōringa leo langa o kila. Nā ke sire fia. O kau o renti ngai. Ora makua. Kwa makau kia. Ia. E pau ala le kalanga o pu ea mainga mai lau a whinge. Ke ora le kala lau a whinge mai kia. Ke lo e te. O au kilangi. E challenge ai leo langa kanga. Ana ia. Eo. O le upu ale kasi ngā lainga u ngā ua whinge. Ngā lainga u sau i ngai. Suia lau whai unga. Au. Lai e o kus pasi ma whai longa mea ka welo. Ali, marelo. O ke le o le ngia fo le kungu. Wa uskanga ka e sa lima ka makau i e kampangilo. Ai nga o langonga. Eo ke silfia fo e ka kulanga fo ka lesi. Ia, mali. Ia wala mai fo i whaalinga i ka maikim. Mai whawhinge. Ngai ke u ka kou whai kaunga o ka kou e. Ali rola e le make. Le make le kinga. Le leo la e sau kua si whinge mga ka maik. E lopa o iai. Le ala wau.
Waka man kamanga. E wai mafua whanga oi ka meki o ngā e wakau pungkia. Kau whale kongu kama ka mo. Ya. Ele ia se si mea ngau whaia. Ngau kua i lunga asiaka. Ka penga na whanga. Ako mea umang kia i lalo. Ngau lo ofuanga ofua usau le au kilang. O usau ngei. O usau o ke lei loa pole a so whaasinga manga inge. A fo i leo ke whakwa ua o mai inge. O usau o walu whaile kuia. O mare kuia. O walu whainga wenga le flekta welo. Ofa mai flekta ke au lua su whika la ni kula. O walu au welo. Ai inga mea uma. Ele o ia se o kikilo kwa ele o ia se lumanga i moa. Ai o ile si aso. Ai bile mai se o so le o fui ava le. Le sama fata no. Fale ngau vai mai o lua ka va pelo ku no ai. Ai wala o mai leile a wala la foi faina ku. Mai uso. E ia ile a onga le ai ka muka le o fa ku le. Ha chori. Onga io ai no ka muka. O ia lo fainga mea Ai ke lo oi. Mo walua ai. Au walua sa ka kalo ai le di ilpo. O le di. Se fa mon mol. O le ngei ya ka ke fer wa iso le kau su SMA. Ngei umi la fam kalang. Le wo yai kong le. Le wo kong le onga le wo yai kan minge. Le wo afa le onga. Ya la fa fonga mai sa mo. O ke le ai o la u fau kuanga. O mai le onga. O mai le ke le ia lumanga ia le la ngai la usau o kilo ngei o kilang. Ka ko ia sa moa fa kai fo i la ko sa la ko fa va inga ngei ao. Ma la ko faian ngei me. Mo le manguia mo kanga Pacific. Fast food wivar kau sanga ngei o kau sang. Ala wa pa ya o. Mana ia. Lai ai wha ngau ku pulanga la ai kira iai. O mai rea onga. Te rau kou. O kilo i le mele kupungei. Ke leo ka kou Pasifika. Lai whai mamasingi e di pala a kong kalake. Ka muka. Ma foi sea. Ma nai a tele vahenga lea wo toi whaupo. Ma foi sea. Ma foi sea leo aku ele ave i kamba foi ma mama ai ko kong kele ai baku ave ele ngaka ki nga inga ai le fisi ko. O lai ai le malama venga lai ai le me ka o le practical fa pala. Fa ki ngonga foi le mal poko masanga. A me ala manga o mia. Le fasi pepa le penga u fa longa mai fo o lo ke ma foi ava. Le fasi pepa le ka kaunga a mai le ngai kaunga maua. O. Wow. O vai. Le onga le. O le onga le. E ke maua mai ai le fasi pepa le. Ke le ko e li pala i lo langa ko. Ta ua te le Tapusoa. E se manga ia. Samoa. O le ngana le ufa nga tu le tofa ya Tapusoa. Nga tasi le to ia ka maku vai loa. Ai wa fa nga tu ia le ngana fai ngofi. Ma le ngana tu usao. E tau moli ai se fe au nga. Au fuan la pela fa fonga mal tu nga fa bea. Ai utala no lau e pa. Ele fa e finga nga loa e ke pa pala e lo lang anto. O lau lava le na fa italia. O lea ua whautanga ia Tapusoa. E ka ua o usila le kau ke iai kere o koe ka muka i Samoa o le vale le ia o e mara kai kufunga i lau usu po mara u ka penganga o me whainga ruenga kere misi. Ia o le awhi oro isinga me mongo ia. Au neila. E ta ua ral whaspepa ono le tātai mi wala whai. O ani awa noa ua whaafai fie mo oe e mesi ora ulaku. Ia. E altu langa tau fiso ta inga fo ile le fa mala mainga wai e sa ufa pa langi ke le fuanga me o yai ni avanoa oni o nanga fiso soange se si mo ila tau ye e yai le vai inga ile tu langa ile fa protania ma va pena pe yanga e sa mo se ka mi o sola ile nganga lo ka fa ngai mongi sa mo ma fuanga fa nganga e fa ngo fie o nga fa mala ya sa mo le ya
Wai, e kele kai mio ke maka mai e foi lua whakakangonga ma le fionga Leaupepe. E kele o kai mio lo lua whaamalamlama i le nganga whaaloalo ma tūlanga pe kakomasangi. Ai lea so, nei o fiaf. Wa kaunga sui sasi, sasi nganga Abe nganku sa. E nganku sa. E whaino fie o ngā malama i le kungu. I ko kongu le mea lea onga lea i pei ona e fisiringi o. O ka ngaka rei kongo lea onga, o ka ngaka Pasifika. O le whaamalama mainga lea onga, o lo o ngā lulue whakasi, whai a onga, makamaki a onga. Ka ila se ai walea i e kukusa maa. Ai, o le sia wangoa tāua, e se fulu assessment e whai kongo lea onga. Whaka o kangoa lea e loke mea wenga o computer ya hoa. Tole. Assessment ia e whaonga e le sia wangoa ka ua lea. O le whaonga ina o computer. O ia o ngai ka kou kake. Longa lua. Ke lo e kele o ka moka i Samoa. E loa whai whale. E le loa oka. Whai oka o whale. Tasire mea loa ina. Whainga oka. Pe fia lau papa. Auange i kere lau papa mai mau. Auange. Wa tasi ngako pelusi. Wa a oka ngei a sau ova lau papa. Pe sau sioki lau papa. Pōma. Ai olo wa onga i. Ma e a onga oi mea kau waka. Wa e kilo ia kau whale. E ka kaunga i se wha moe moenga o lau walu lea. Nice. Kaunga i se wha moe. Le ngaka o le si ikia i o loko kongi. Ia war kongi lea nge ke lo kongi a makai a lua sukala. Lua sukala. Ia kau umi po mo sau lua koro kausanga. Lua kas. Lua kas. Ia ma se sirima wha upopo kausanga. Kua lua wha, lua koro. A lea nga le fia le umi le te tuli aitu ai ngā tutongia ma pe a umalau level 3 ma vanga whapena. A umalau level 3. Kasi ai le lua kausanga ke kuli e ko inga kongi le. Na e me ilo le lunga lua lima ka la. Lu full court. Tole. Fa kusa fa o ikura kusa lai fa e rau ku fa singo mea e se rau ka la pe fu ga lu lima. Ai a alu foi uma ia tūlanga le mai ko apprentice foi ia le fai. Ua me i runga luka vai aku e kolu sifuru mo kuko. Kolu suma lima sukala. Wow. Ila kounga waiai. Ia. Pepa ia pe. Le waiai pepa ia ta ua. O le manunga le taimi ona o le Tapusoa mana ia lau tofa malau fa utanga te tala. Mai sau fautuanga. O mea ia le fa fefela ku ngulu te mana o e te fautua ia mai se la tau le foli mai le aunga. Or kulang kau se lengi fa pele se ko pe ko ngel pili. Ia male le wa etapa le male girisi le kulang fo ngel. Mai ai sau fautuanga fa mai eta fa so le fe. Raftai Samoa lau sila mai. O le ua whaai ulma kangoanga ma le whionga Asiata. A o le whaukuanga a loo kanga ka vai vai. A ua ke popole i meanga. Wa ai whaafika uli ngai kango e ave ese mai maoi. Lea ngai punitia e lea nga i luma o lau o langa. Onga o kama i mea la ikinga. O lea onga. E le koko ngia sau pili. E te a onga fua. O le nganganga. Ue ke pole ngangana. Au ala vai ke pole le ngangana. O lo o iai ala tau i tonu lea onga. O lo o ngafa ma le sosoani mo. Pe ia whainga o le pepe whako a whaangau. E whaasusu e o waku kuloula o nguku mani afi. O le whaina o e lea onga. Maka ukia. Aua e te popole i meana. Pau lava ni mea. O lau su watu. Manu e le i uma lea wanoa. Malo whawhitai, ia, o le whawhitai fo e mole atu i lau tō Tapusoa. Ua o manatu. O le ale umai ia wanoa te mana o te maliu mai whapea fo i la whionga whi awai ni lava yasu. Ke mga o se maso lua te mito o lua, te lua toi o mai. Se i tau longo langa le tā ua ia. Maratua, aua ne i moe lau tō wha, ona na o se ngarue ngai mawhai, ona whiwhanga i lo ai ngā mō nei, toe tau sa ili tai au. Ai sa ili le matata, e mawhai ai, ona e tango li mai. Ia so umor so i fuanga i tau se ilo ainga. Toi fo i mai wha world proklame. Pea mai a tātou wha sa lau wha business.
O le Oceania Career Academy, o se o ngai mangele ua whaatui nei le pūlenga le fono mō tangata Pasifika ma Maori. O se o ngai mauai le tomai whakamuta, whaapea isi anga wa esese. E talia so se tangata mai le se furu no le wha se furu tausanga. Mai o nga fua li ima tamai tai wono fo mau pese te seni ni usila. Whaafso tai nei loa le OCA, ile overu se lau, ono lua valu fitasi. Pea si le website www.oca.nz. Joy whaatalo whaatu Samoa lau mai moanga de whanga o le afi le ua toi tali ubari tātou po kalame whaagua fo ia o le leifo iaso no fua o le ua ma se ruantu ia ma le whionga ia Leaupepe e le toi tau whailoina tūlanga fo i o le au unanga le whionga ia Leaupepe Julia Talai i Lene he le ngata i o le puresili o le tātou Titi South Pacifica tātou talofa voucher ma le Pacific 40 ia a me se fo i o le suiso upu a le tātou OCA. O lau ke aka Leaupepe whaatalo whauti lau awhionga, o lau ke aka kūr whakarangonga kākamare o kapsore ngā umatu nei. Matau tia le saini maro palauri. Fua iai le tūlanga lea, ua o iai ia la na tau mwhai foi. Ia male vai mamau foi. Ia awa se manuia lona ainga. E ala mai la i se ngaruenga, o lea ua ona iloa, o lea fia whaatino. Ia mangalua iai. Ia masisi atu ba e tolo pulo fo ile tūlanga wo iai fo le tau whainga lea alo se o tatou atunu. Maria Leaupepe o i whatoa o loa ai. Lea i o lea asari o mea. O lea asa ka maikaru o mea asa. Lena ta mua ia le fionga fo ia fuia vaili ili. Fale a wha le la fo i vai asu. Ia re fo wako e amata mea do ina ia le Talai ngā Tapusoa tulo fo le tauso. Tui mi Tapusoa. Ia e se fo ia ngā le tangata le mana i o lau whaatala no atu. Tūlanga lau alunga mara fia o ka malo le OCA. Mare e welo ko i ngā le umatu atu una meu. O tua inga tangata tonu ia, lea e mana na o lea onga. Ia e maro ana ia ilewa ai maia anai o tātou tangata Samoa. O lo nau i fi whakamuta. O i lātou fui le lau au mai a toa lea nganga maliloto. E sau e sa ili ia se qualification i. Ia awala nga ia tu loa e whakamuta. Ia wau te loa taunu unga umoni mea uma. Ia umai fo. Wa mwhai fo iona whai ia. Oe ia lau a company ka muta. Tolu si fultau sanga. Lea e wha leo mai e lātou wa lavale malama fo i le tonal industry lea. E tolu si fultau sanga le la whau i whale. Whato a mawhai. Ona taurata lata New Zealand. I se tūlanga fo i lele e lavale ia fale mwhai ona nofo to tele ia e anga me lona winga lena va aia i tamai te leu mea fa mai le aila tau lola ona wanga e sual qualification lea ia ma nga i longa lue tonu ia tonu foi lu i tau fo le malu la tonu i tatou tama fa na wo lo mai mo ma tatou pokalami a fai te fia ka muta fia maua sau qualification ina ia tele ai lo tongi lava ia ta penanga. O la onga le Oceania Career Academy. Pei ana Talai a Tapusoa. O la onga pito i sili leona whaingo fia mo ia. Ina i mwhai ona pasi maua na level 3 lea. Masauni e maua sanga ruenga whakamuta. Malo whaavitai Leaupepe i oele nā to e whaamana tuatu ma whaamalo si awatu. Le ana tau whaafonga. Whaafonga i le mori mau le ngata le fionga. Le aloli ia fuia vaili ili. Ae o le Talai ngai a Tapusoa. A onga fua. Fesoasoangi fua. Kukuli mau ma mea uma. Pau wale me te au mai o lou mawhau mo lou nau tai. E whaatau no ina le fo i vaenga. Ia ono le tātaimi. Lau whawhisilia tu ono le na whaatara no fo i le fionga le minister. I le amatali o le porokalami. Pula amatanga o le tātou porokalami. Lau whawhisilia tu i lau fionga Leaupepe o ani au nanga sa mawhai o na whaatino ina antu i le nei whaananati na oso ai nei le weekend. Ia le lockdown o se o tātou atunu. Ngā mawhai ngā whai leo au nanga tātou tālofa vau. Tāre ngā tafo i leo titi seo. Na te alole ono i le afiafi. Masalo po walatalata nga i le fitu. Ai loa pisi mai le online service a le tātou titi seo. Lona winga. Sa pisi umalato i sa molfa tongo mea ai. Ia auto tele. Ngalon tapa aple telefon. Ngalon fa tau le cash power. Peo au nangala na lua na pisi mai tātou titi seo. Ia wha pefo tātou talo wha voucher mo Pacific 40. O le whainga o le top up. Ia ma le whainga o le cash power. Sau o la sto nai. Alu i ma le sa. Ia o la fui whapena ia le so. Mantua. O le telefoni. Lea la wale mwhaina wheo ai.
Paulo le wala o lai mau waile fesota inga mau wai fo inai me mata I tūlanga o tātou po kalame whapea o update o lai live stream ma tūlanga o Facebook I whapea nāri YouTube ia ai na o tātou teacher sao o te tātou na teacher sao o lem whai ona e latu whalo loi New Zealand whaatau le top up lafo le telefoni alo ainga Samoa e alulunga online whaatau wai lafo o lea lai whengo whiana tausi atu nei New Zealand ma Australia ma tunu I whafo tātou teacher sao pea whapea na numero teacher sao al tau ainga I Samoa whapea na wala tātou cashpau Mahalo whawhetai. Au o whaila utala mahali e lea o tātala no fo I porkalami. Tu saua matua mata utia le nei lockdown. Na oso nei. O cash power fo ia inga ina ia. Ke roi uma inga po savari se koru fama singa la ufa onga ngia. Wa whaila wa lo fa tu Samoa. Si a vesi cash power la ia ma tau fo I va inga ia. Ia te lo alanga lava le cash power. Aor ko kuru inga ne ko eru. Dia manga ia foi ngai mea so fa fu se ia. Ia o le mea taua. Lea ua tinoina le tātou lockdown ia. La foi la ua tele nei le sona la ua learn. Lona winga ato e tupula o tapenanga la ia mai o tātou mea lena le ato toa le. O lockdown momo. Ai whaftai. O lea ma whai ona ia tātou company atu nu mau. O lon whai whaona fsosoani atu inisio tūlanga. I taimi whapenei. Ma lo fa o tai la vela unanga te sao o le asinga tala update mai motonga. Ai mai se fo tātou te sao Pacifica mo ila tau o mai mo mai. O te minei la ua maua fesota inga fo le tūlanga o le vala au. La fo mwhaina wha o ngā wha autustusia. E rei longa na malo si leile tūlanga o le internet. Il te minei ala ua sota inga na u tatanoi nisio a inga tonga I nei New Zealand. O lau mo mai whamtalanga o fia lau mwhaim sota I maingolo o saunga le mu. Ia I la tau a tolva yaso maso e le mo se sota inga. O le tūlanga I se Lene. La ua mawhai o le asolana toi tatala ia tātou whaloloa te te sao. La ua mawhai on toi tala I tua tupe o lo la fuatu a ngā e telefoni te te sao. E fesosoani ai I nai ainga I tonga. Ia o lo whatapula a fo whatino ino tūlanga na. Ia luatu fo I sesi tala I tua sana sfulu afe. Ia ai o lae e whasol solo. Ona yo fo I tātou whatupe. Le au mai e tupe wha o ngā e toi whasafua I money transfer. Ia o la fo I poloka la tau ia o no tūlanga fo I o le afo. A fianga I le tsunami ia ma le tūlanga sa ili maunga mu. Na I ke fuanga ngā ke fo se konga ave uma ku per farkume. O la tau ai ma lo fa tai ono le tūlanga fo I le taimi. Ai mai sau nonga o ani vaenga I tau na toi fa manatu le tunu a me se lava fo ia o nanga ia ia yo le OCA ia me se fo o le tātou fa o loa ma no toi Talai I Samoa. O tātou OCA o la so luas fultaso Februari e a matalia I la onga. O le talalata mai wa mata ona tumu ava no mantua tātou a onga le Asiata o le tono mangeli. Whaingo fia te le mo I lātou lo nofo I tono South Auckland. Ia, whapea fo I lātou le West pea whaingo fia na malanga mai. Ia, mai lātou le North Shore. Ai wa mata on to tele lātou laua watu e lesitara. O la wala vave amo o e pea whapea le te mafutu mata tātou po kalame. Ai te fia onga foi pete fia I loa atili I po la ia awa onga whaatino le Oceania Career Academy. Alu sa o alunga tātou website o le www.oca.nz ma e le sitara I na. O nisi vaenga ta ua masalo vave moa mai se tūlanga foi le I se aso e mawhai o na whaatau no uina I se tātou registration. O na lefa whengtai isi o na vala au lunga telefoni pe o lunga internet. O la malongo ina tu lava Asiata. Ia wau te loma uola ia fo I laso whatinoi ia tūlanga le o se tātou registration. Ia wau tātou tangata fia lava mai whafsanga Asiata. E nā le tolu sfulu se kone whātou mai registration a tolu minuto le lafsi le Asiata. O kangar fusi ia, o kangar era fusi, kei mini. Ai o nei vanga tātou Pacific 40. O le pei a tau whanongolongo atu Asiata e ono Toi wha wau tātou sa mo malite o leono po le alava e whaatali stūlanga I le. Ia, o le te minau te loa o le a whailoa le fionga le tamaita I pāle mia. Ia e tau wavala mai le maa whaatali talanoanga ma le fionga I le minister. E fuafua lava
ia I le reporti mai ar soifua maloloina. Ai mai se lava, nisi o le tātou front line fo le first responders, le sa tau nuu atu le vaalele mo lātou processinga. Wala fu whanu fo isia. Ia, peila tau fua ina, a tau walu lunga le numero, ia e fua la whapena. Ok, ia o lono winga la, mo le tātou au nanga talo wha voucher mal Pacific 40, a mo malos whasara launga Samoa, o ina whatoa I loai, pe matala tātou whaloloa le tāo leono. Whaloloa ia nu I tua, whaloloa tū taulanga. Nem whai whatau mea ai matulanga whapena, ai le leile tālia pia ia se update mai Samoa. Ia ona fua le ia whatau ngalau voucher. Ina nei e tango vo I lafo sau voucher nei e vili mea mātou pala mo tuaina whai whatau ato aina. O lo tāpunia se o tātou atunu I tūlanga o le sā o lo iai. Ia ai leile mai tau mai pelu ma tātou Blue TV. Ia o la mau tuaina nei update. Ia, le nā whawhatailo whionga Leaupepe, mō le whaamaninoina o vai sua nei e beise fo I o tūlanga I le au nanga, le ngata le OCA, o le Digital Pacific, whapea fo le tātou Pacific, fo le mani tālo whawaucha. O le Tautai ia elena Samoa, ele nei fo ia songa fua, a so lua sumare wha, o le nei fo I masino Januari, tātou te ia I lua whelua se furumare lua, se la manga o le tautamali, matua tu ina le tu. Tūlanga fo I o poroklame, ia beise fo I o tau woma paanga mai whaafitai tele, o omi role share. Omi role share to e whaamana tuatu o le tātou poroklame. Whiroa I rea so tai au, ma os tātou wavroa, ma le whionga le minista o PacificEzy malamanguia, wa o le whuuka woki ma PacificEzy. I le nei fo I lockdown. Mona nei taimi. Asiata Leaupepe, whātou whātu, soifua, mai manuia. Tau tua ma le au nanga ar Maota o Samoa Service Station nei tōna I matu. Ma tau te utuina lo ta vale, ma le tele o nisi o matu au nanga I se ese. Ai le ngata fo ile, ma tau te sea ke ina fo ila o ta vale. Siapa lah yang foi suau, mau lau tapan. Apa foi o vai pa o lusa. Awala te pon, matu te siapa lah yang foi mau lau tapan. Molo no posila fia. Mua, tapela uta vale pe auto. Mua, tapela o telefone ni time utu ina lau tapan. Male vaenga mulu. Mana tua fo e matua I whaasaina lo tau makitapa ai no fuanga whapeni. Maota Samoa, ole maota mo Samoa. Mato te fia e au na pea mo o Samoa. Maftaile fia mai. We'll see you again. God bless.